đóng phòng bắt cái phòng đây lệ. Ồ, chị gà hơi rồi. Ôi, tay nhau bạn luôn bạn nhỏ. Dek, apa aja gratis untuk wartawan? Kopi sama teh. Ah, coba Dek ngomong lu. Kopi sama teh gratis ya. Yang lain bayar. Katanya jadi media center nih ya. Iya, tapi Semananya media center. Oh, sebelah sana media center tuh ya. Oh, yang dekat jalan. Jadi kalau adik gratiskan wartawan kan, rugilah kalian, apa nggak rugi? Siapa yang bayar? nanti dicatat, Bang, ajukan ke sana. Ajukan ke Pak Amam Majuki, Pendopo. Oh gitu. Udah ada berapa wartawan datang kemari? Banyak. Banyak.